Өтө күнүнен күндү подписчиктарбыт. Бастатын туран эхегини бүтүн Россиятагы Библиянуш 2 сүйбе 1 сыл акциятынан этитик истемник агартелибин. Онда мен хияка билхинерекпен багарыбын бихи библиотека бут фондатыгар бар материаллардан сака сире онна космос ден кинеге выставкатын кытта. 1999 сыллака Михаил Коновалов через годы версты космос ден саха сиригер себе сайдытын историятын тугунан кеңлик кепсиркинеге таксыбыта. Манна саха сиригер себе 300 сыл устата кайдак сайтыбытын, былыр жамсыктардан сагалан революция саганагы, ага дойду серитин кемнериттен билеңи үйени кабан космический спутниктардан интернет системе, телевидение кайдак сайдан келбитин бу кинегеттен билсияккыт. 2011 сыллакка Саха Республикатын фотоальбомугар ого саха саха сиригер аспыт Россия героя летчик-космонавт Дмитрий Юрьевич Кондратьевы билхинери таксыбыта. Дмитрий Юрьевич 1969 сыллакка Иркутска götüröбүт. Агата Юрий Семенович идетнен авиаинженер эбит. 1975 сыллакка Нюрбага вертолеттар авиаотрядтарыгар командировкалана келен үлелебит. Отчолорго Дмитрий Алтасастах. Кене осколага маңнаги класска Нюрба 2 сүйемерде осколатыгар үйрене кирбит. Дмитрий Юрьевич осколаны Алма-Атага бүтерен Мясников атынан Качинскайдагы үрдүкү военный авиационный училищага сипихилэхтик үйренен летчик-инженер идетин ылбыт. Кени 2010 сыллакка Союз сүйрбе харабылынан экипаж командирынан космоска 109 сутка 7 час 16 минута көппүтэ. 2010 сыл балаган айын 6 күнүгер Россия героя космонавт летчик Федор Юрчихин Жокускай кора түртүнен олуктаактыру космический станцияттан агарделебите онна саха сиригер олорор тогорун көттөгүтүнен Жокускай корат булагын космоска көтүппүдө. Кени саха сиригер кастады кене сылжыбыта, саха сирин жонун сергетин убастырын, ытыктырын көсүхүлерге эппиде. Саха комугун күздәг энергетикалах кыракы инструментны тута сөбүләбитим ген космонавт Олег Кононенко саха сиракагат 2016 сыл муз устар 14 күнүгер куяр музкатал комуз жүрскенигер эңсиллер ген саха сиракагат редакциятыгар ыжыттабыта таксыбыт. Кени манна догоро Афанасий Ноев Саха Медиа Холдинг генеральный директорин бастакы солбуяччыта Саха комугун космоска илжатаксарыгар көрдөспүтүн орбитага космонавт туок төһө ыяхыннах малы илжатаксары кытаныкты контролланарын Москвага олорор Брас Станислав Жирков көмөтүнөн комуска кыратык оонюргу үеремитин кепсәбит. Олег Кононенко көмөтүнен саха комуга 2011-2012 сылларга космоска жүрүбүдө. 1991 сыллакка биллилээх саха уга Револий Чомчоев Чомча уус оксубут комугун комус музейиттен бирбиттере комус яахыны 7 грамм футлярын кытта уопса яахына 9 грамм эбит. Олег Кононенко догоруттан Афанасий Ивановичтан Алексей Елисеевич Кулаковский өксөкүлэ олөксөй туһунан истен билен сергәбит. Онун 2015 сыллакка өксөкүлэ олөксөй айымнытын үһүс экспедициятыгар космоска илжетаксарга санамбыт. Эти Афанасий Иванович саха классик сурьячытын айымныларын 4 кыракы кинегетин анан менен оңотторбут. Онно Алексей Кулаковский 4 айымныта баянай алгыга, оюн түүлэ, комус, уанна саха интеллигенциятыгар суруга түмүллен кирбиттер. Онтон билдестерин Олег Кононенко тысербит.
Onun Олег Кононенко иллен кемигер өксүкүлээх өлөксөй сурюуларын кытта ыксы билсибит. Литература сылын тирээхиннеригер кытын космостон кохонна аактиен тыл көтөкпүттеригер бээтигер чугас темени өксүкүлээх өлөксөй комуһун талбыт. Олег Кононенко сүүс бүйрдөн 2 күн космоска көппүт кинигени саха сирин олуктаактыргарынан бу кинигени экипаж членleri американский астронавт Джел Линдгрен, онна японский астронавт Кимия Юн илилерге туппуттары ден сүрген Эмилиян Ярославская атынан музейге билектәбиде. Сақа бастакы композитордарыттан бир бастакы композитор Марк Жирков түрәбіде сүрбе 5 сылыгар космический станцияттан Россия экипажы бөлі олықтауқтырғыр әғарделерін терпеттірі. Марк Жирков ырыларда бескеде 2018 сыл олоню сүрбе 2 күліктен космический орбитаға Байконурдан көппіде. Космический орбитаттан төннен кәлбетін кәнне Марк Жирков қартыскада космосқа сылчығын комуғу жөппүскер қорат бұлағын кірпісерге музейді тұрар. Бүліге ұтылығыт республикадағы олонқа ғылым күн космостың композитор Марк Жирков сүрейбіт бүргін батыр оператыттан сарқы жалы ұяты ортолығы туғар ehindibide. Тығынчы 961 сылаққа мұсыстыр 12 күнгер Восток қарабыл басығмойдарын адырбыт кедір басығмой маңнайкытынан тұтан Гагарин қыттыс-кестіспен Александр Григорьевич Тимофеев тұғынан білсеқі 2 тығынчы сүрбе 1 сылқа тақсылын сағы сері қағыт мұсыстыр бастығы күнінен бағадырдан. Александр Григорьевич Нұрба ұлығын малжағын әйер түрөбі. Кені жек әргені әңердер темсерге оларбыттыр манна осколы 2 класстағы бет. Александр малығы орта сколыды үйренен бітербет. Осколыны бітірін Борч Бруевич атынан электротехнический институтқа кирен тығынчы 957 сыллақы бітербет. Уанна сақа сіргер ананы. Кені бастан Покровская бір солқыдар ионосферный станция үлегер, онтон намыр солқыдар станцияға анына онны үлеге олырын Гагарин өзін қойылудан edep специалистка Борчетный Российский системер аты үлегерлері. Уыз алтын ұлығын өпсін әлелер республика үлінен соғылдау қысымын артыға онны авиация музейі күйінші қонсын сәтті үлгенсілдағын үлегер. Бұл музейі Российский сақасысы осколлары үтөлі ұчутала Иван Данилович Жирков түріктәбіде. Музей сүріп фондыдыға сәтті түрінчаттан тақса экспонат, арас коллекциялар, ол егер алтын жеткенлерін сүрбеттен тақса арас государство маркалара, старчоттара, открыткалара алды. Оны дағынан фондаларыгар түрінчаттан тақса ежелігін музей ерселер экспонаттан араққыданнан аярына бер 1990 орынқой сақалы алфавит бұлаларынан печаттеніп келген болар. Музейге бұл кетке сылларға өз төгіллән космонавтар келен барбыттар. Ол құрдық 2011 сылларға космонавтика сылығар Россия героя летчик космонавт Роман Юрьевич Романенко 2016 сылларға космоска саха комуғын ечетасы сылчығыт Россия героя летчик космонавт Олег Дмитриевич Кононенко жер кеткенінен Онна 2019 сыллаққа музей 4-5 сылығы 200 түгілін Роман Романенко өлчеттен ғапыттары. Бұл музей тұғынан білсеқіт жоранчық сұлынан 2000 сыл 12 онна кәскер қағыр 2000 сыл мол сұстар 6 күннәғі өмірдерінден. Онтын саха сірігер 2-де кәлісіп жығыт Россия героя летчик космонавт Роман Романенко тұғынан білсеқіт Юна Севера қағыр